Vendedor ambulante nebeda daun ne fani he mercado foung man lewana, husu governo atu cria fatin digno basira, hodi halau negócio. Negociante Joana da Costa hatou sugestão ne, wen hira ministro comércio na indústria, halau visita ba mercado refere, sexta-feira lono sanulo racing hat fulan fevereiro ne. Joana husu ba governo, atu tau matam basira, cria netik fatin nebe seguro, atau sira bele halau negócio, buka moris ho diak no hak matek, tambah lona nebe dadau ne sira usa ho di fang, condição atona. Portanto, li husi fang modo no produto selu, sira bele sustenta ekonomia familia, no mo suporta wan sira ba escola. Tau he noron hau mai hene sa mau sira ami hele tan ba emala hola na mau sira aturami mai tau hene para ami hau sinti sa ema hola loron ida paling diak ma $5. Ami tama ami hodi hira tu lona ne dodok ti ami ganti pali ami hakarak ministro sira tin sa tama tama ami hakarak ami seguro ami patin hal tin sa seguro atende la lais para ami buka moris hene ami contenti ona tama o patin ba ami agradece nebe katak den halo la lais ami patin para ami mos tur hak mate aula ko yatu halai tun sai akar tur hak mate kene tama haluan barat di sekolah. Nain sanulu resinida sekolah hotu helai depik masih dapat sekolah. 13 orang. Biasa lorong petonian katak den sai dan Joana da Costa nya uan 13 orang haune lain le serviço hau hodi duni modo tahan mak suporta hau uan ba sekolah. Hatamba preocupação ne, Ministro Comércio e Indústria Nino Pereira compromete, se cria fating nebe diagno seguro, hodi acomoda negociante sira, bel halo negócio hoak matek. No dadau ne, governo mos halo ona desenvolvimento e mercado refere, no husi negociante sira, nebe sidak hetang espaço halo negócio niang, tem que reino paciência. Cuidado ba kemarin ya, anu sih ne, itu tu preocupa, ne problema itu tu nya. Laos sama mesa sih, ke Laos obe. Ina ama sida fasa sang ne, ne pasang itu tu stand pasang para kalau di stand dia sebagai di mercado ne para itu adalah akomoda hodo tu ini sekarang ne. Ya patin ne dia, patin ne seguro, itu lagi alai maitan. Tambah agora, itu nya ride ne, itu halal ada desenvolvimento. Dari itu pasti dia fan sasan yang sudah posisi organisasi dia fatin fan sasan lolos maka yang berkata tahu kita posisi halo kamu tuh kalau kita di tahun berkata kita halo di tahun dia kalau berkata pak emang baru sih main lau jempenti buat ini halo mudah tuh dia buat si lau dia ini importante kita untuk antara kopera kita untuk dia pasiencia nama foto tu kita kuliah baik nasi dunia baik. Nebe kami usi Ministerio Comercio Industria kami haremos como contar sama kita desenvolver di mercado dia seguro emang untuk bela mai mercado vontade. Reportagem de Fifanya de Carvalho, Televisão Timor Post. Janela informação ba emohoto atau tem informação atual dia kliu kita haluha hane yang botão subscribe like halo comentário no fahe tutang ba media sosial hoto.